Ni akitwe kiri barabara kathomba chia gutonya mushine munene jwa maoa untubo metie ugendi kiretithia bangari na kinya atumiri ba maguru tukiaraniria na andamani tauni neze baria bakujuri ni muthuro ne bameneretie Rais Ruto bakiuga ni atumite ngarama ya uturo igatabarikia kagiteni okau na bwa kamati bamira ne batumiretie mugomo nthiguru yonthe kirinzira ya kuongera kajukao kiri mateta za maguri za maguta nthigurune. Dennis Mugendi gatuonie jojongwa njirene kunthe nkomango inene barabarene atairi gwakwe Mwangi maandamano kionaniria kia marakaro jaria akaribari na jo iguru ria thirikari ya nthiguru ya Kenya gwitithia maguri ja maguta beteroli diesel na jata untu butumite into bingi bigaitia maguri kuri ngarama cia ugendi batu tukwilala mikaira nontu bo maicha witia nontu bo thirikari itothurire igaiyo ya nkoma etena kiao na mwananchi thachi onthe iguria itethagia mauta iguria itethagia economy nontu ibonkake bekete isuri antu betu ti one time stingi ni amawa na kinya barabareni utingari se matatu ikuonekana tiga bonda inka ina ngari interest ya antu biombe kiri uria airingite kibara kana ari na ubatu bugwitia no mwanka agende na kugo kimenyekanaga mushine jujo mawa na ntere ni isi ya igembe biashara inene ni imwe ya kimera kia mira. Kuni kurokete ngenda kumatoka Meru Huduma Center. Kuna shughuli ambao nilikuwa na ambao niliweza kupoteza pikipiki. So kuna mambo ambao nilikuwa nataka kwenda kushughulika. So ntuko nalo ndiko ya stage bilanda ya maandamano ya maneno tenga rishombo kamati. Mauta yaitete na almost 76 shillings. This is unbearable. Batu baratu ida tu isektene matatu beto kwanre tunataka akia tunonto mauta witia uterenga mauta witia namba sio sionte nalo mawa ari kwengari chiweta mawa kana otengare wetelie mawa kana iko kineme kinori na kaolo yata biashara hii nyingi iringikite bunene ni maandamano jaja. Madaktari wanaweza kufika hospitali na watu wale ambao wako na huduma za muhimu wanaweza kufika kazi. Na sasa leo kupitia mgomo wa magari watu wengi wanaweza kufa kupitia mashinda zile. Kama madaktari wanafaa kuhudumia wagonjwa wanaweza kufika kazi. So hii serikali tunaiambia ikiendelea hivi tunaambia ni one time. Tuku ya naro polisi na boni bonenie kuregeria musibikiri andamani kaju kari kamwe thirikari kuthikira na kunika maguri ja maguta. Ruto turuwe one time atongeria beto MP beto nabo ibakarero bagaria bakariri kaweria ambunge bonde nabo ibo wasaliti baranene na tutukira tukiwa tu mwananchi tukumenya tubeterete 2027 bonka mbunge aretene aijalishi chama aijalishi yewe ni ndugu yangu wala ni nani auti injaka bwatora bwinthe nonto nyinyi ni wasaliti wa uzaji wa wananchi kitha Ruto agurema kurun the government na ane atire antu bangi bamba kurun the government na batu thai tore antu ya Gen Z kana youth torua batwe otemanto one time ka two time torua thai you must go and go with your own rocks. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushine o Maua, County